Abatungire butandu babiri bari abahagizi ba timu y'omupiira gw'ebigyere eya Kitara Football Club kandi babiri nibatamburira omu motoka ya Toyota Wish namba UBG 558N. Aba babiri barikuruga Masindi omupiira ogu Kitara esingire Bright Stars FC na goal 3-1. Omanyira ko omuntu bwoba osingire bwiro bonyesanga otakusa control wachonka kandi tugezaho kubagambira amikoto amarediyo n'omukisaahe bagezaho okukontrolinga nicyo kuba n'okubayo ntuyija itu abandi tuyija nkora hati Wycliffe Muganyizi ori omu aha bahagizi ba Kitara FC obu twashanga hirwaro rya Hoimere Hango yatushoborera ko butandu egi ebireho chonka kandi okutwaliza hamwe nyasanga ntingo aliyo motoka kikaki ya Wish ebe nirukaho muno obataninga yaruga mu muhanda yasobora kugwa mu kifuleyi kandi twashobora kutasa haba mu twabaleta hayirwaro cyo kandi kimugiso mubi ntingo omwabe yafire arubani bana bato basabye kibayitu mahano muno buntu bw'umuntu bukubanga naho tukabaho umanye Kitara inabazani abasaki kibanyi muno betu nemihira tukotagisa management ya Kitara Football Club gukoraga na department. Emotoka ebiri erimu abantu 9 babiri baferireho ondijo yafa yahika mu irwaro rya Hoimere Hango kandi abatungire obuhuta 6 bariyo nibajanjabwa. Tulindirira okukola okunoonyereza okulala okwongera okumanya obukosefu obo batuuse ko twongera okubajjanjaba then tunamu abalala nga babiri abakoseddwako ekisookiridde nga abasawo bakyabayamba naye nga bagenda kuba bulungi. Omugambirizi wa polisi omu kyanga kya Albertine Alan Hakiza nashaba abahagizi ba timu okurekeraho kwebwa amagara gaabo baba nibajaguza obusinguzi. Tujye twagira omupiira kyonka ebyo kuvugisa ekima mutubirugeho twaza kwagira omupiira tukaferwa abantu twasinga omupiira kandi twaferwa abantu no katubweke kuvugisa ekimama tuvugeje kene tutsengo twa amagara gitu twagatwara nangati Oguti murundi gwo kubanza abahagizi ba timu ya Kitara FC okutunga butandu timu yabo yamara kusinga omupiira gw'omuka gashakwa Ambrose Nwagaba Katoto.